assalamu alaikum, urmatlı momun musulman bir tuğanlar. Barımızdın jaratuvchubuz, ahirettin padişası, asman menen жердин jaratuvchusu, sүйүктүү бардык Аллах Таала бул жер бетиндеги пенделерге мейир райымын чачкан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Сизи менен бизге Аллах Таала туура акыл берип, иман берип, өзүнүн ушундай жакшынакай үйлөрүнө келип, ибадат кылганга мүмкүнчүлүк берген Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сизи менен бизге бул жашоону баяндаш үчүн бул дүйнө жана акыретти бактылуулугун, адам баласы бул дүйнөдө да, акыретте да бактылуу өмүр сүрүүсү үчүн жашоонун тартибин, эрежесин, адам баласы кандай жашаш керек экендигин баяндаш үчүн жиберилинген сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Аллах Таалага мактоолорду, пайгамбарыбызга салам салаваттарды айткандан соң барыңыздар менен Аллах Тааланын тынчтык болгон атын айтып саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Тааланын тынччылыгы, аманчылыгы, колдоосу, берекети ар бир ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп иман келтирген бенделерге өзгөчө анын катарында ушул жерде Аллах үчүн ибадат кылайын деп келген ар бир диндеш бир тууганыбызга болгон болсун. Урматтуу жамаат, Аллах Таала сизи менен бизди бул дүйнөгө жаратып, жана өзүнүн бизди бул дүйнөгө жараткан максатын баяндаш үчүн биз кандай жашоо өткөрүшүбүз керек, кандай жашаганда биз бул дүйнөдө өзүбүз дагы, өзгөнү дагы бир жамандыкка түртпөйбүз. Ошондой эле бул жашоодо акыретте бир бактылуу өмүр өткөзөбүз деген жашоону баяндаш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да өзүнүн куттуу хадистеринде көптөгөн бир акыл насааттарын айткан. Мына бүгүнкү биздин баяныбыз, урматтуу жамаат, арамдан ырыскы жеүүнүн кесепеттери кандай болот? Биздин динибизде арамдан акча табып, арамдан мал дүнүйө табып, өзүң эмес бала бакыраңды каржылаштык кандай? Ушул нерсеге биздин динибиз кандай карайт? Буга биздин динибиз эле эмес, өзгөчө адам деп берген Аллах Тааланын бир улуу бир затына биз кандай баа беребиз? Өзүбүз адам болуп туруп ойго салсак, бул арам деген нерсе биздин жашообузга пайда алып келеби же зыян алып келеби? Мына ушулар тууралуу бүгүнкү биздин баяныбыз болот иншалла. И'лам раакаллах, Алла сени коргосун билгин дейт. Анна талабул халал важибун аля кулли муслимин. Ар бир Аллах Таалага мусулманмын деп моюн сунган адам үчүн адалдан ырыскы талап кылыштык важип болот. Адалдан ырыскы талап кылыштык бул важип болот. وقد جاء الشرع الحنيف بالحث على السعي في تحصيل المال واكتسابها لأنه وسيلة للغايات محمودة ومقاصد المشروعة. Биздин шариятыбызда максат кылынган жана адамдын жашоосуна пайда келтирген ырыскыга чуркоолук бул адал ырыск болсун, адал эмгек менен болсун. Эгер ошол эмгек адал эмгек болбой, арам болчу болсо, анда ушул биздин тамактан өтүп аткан бир тамчы суудан бир даана күрүч дагы биздин денебиздин куралышына жардам берип атса, азыктануусуна, эми ошол арамдан болгон болсо, ошол адамдын 40 күндүк ибадаты кабыл болбойт. Бир тамчы сууга, бир даана күрүчкө же бир тиштем нан биздин тамагыбыздан арамдан өтүп кетсе, Алла сактасын, биздин ибадатыбыз 40 күн кабыл болбойт. Мына биздин ислам динибиз ошон үчүн ар бир адам баласын адалдан ырыскы талап кылып чыгууга буйрат, ал важип дейт. Важип.
Бұл дүниенің ачқалығына әр кім чыдашы мүмкін. Бирок арамдан ырыскыланып, ошол ачкалыгын кетирем деп, жеп алган тамагынын акыбетін акыретте көтөрө албашы толук мүмкүн. Тозоктун оту арам ачкачылыктан, кыйналгандан канча бир эсе күчтүү болот. Биз эң биринчи ошол нерсеге көңүл бурайлы. Аллах Субханаху ва Таала Бакара сүрөсүнүн 168 аятында ушундай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Ey iman keltirgenler. Ey elder. Kulu mimma fil ard. Allah Teala yer betine jaratkan nerselerden jegile. Halalan tayyiban. Oşonun en çıraylıсын, en jakşısın adal menen bolgon nersesin jegile. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Şaytandın azgırıklarına, şaytandın selerge çığır jol kılıp salıp körsetken jolların erçibegile. Basbagıla. İnnehu lekum aduvvun mubin. Elbette al selerge açık görüngen düşman. Şaytan. Bizden aram rızkıga, aramdan rızkı tavuşubuzga köptön köp oşol şaytan bizdi türtöt. Sen kızmat kılıp atasın da, emi bul çın jürökten berip atat da, jürögüň taza bolsa boldu da, degen uşunday bir azgırıklar menen bizdi oşonday parakorlukka, sütkorlukka, birödün akısını jeştike, kızmatyny kılıp atasın. Jetim bolsa da sen üyüňde karap atasın. Anın atasından kalgan mal dünyasına kalsalı. Uşuga okşogan aramlarga şaytan bizdi nafsыбыз süýgen, biz jaktırgan bir sebeplerdi koldanuluk menen aramga tutат. Oşonduktan Allah Taala yer betindegi en tayyip degen en taza degen söz. En taza adal bolgon nerseni jegile. Şaytandın jolun erçibegile. Şaytan selerge açık düşman deyip durganlar. İkinci bir ayatta Enfal suresinde Allah Taala uşunday deyip Bismillahirrahmanirrahim. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ rahim. Özüňör olja kılıp, özüňör tapkan akçalardan en jakşylaryň adal jol menen jegile. Vettakullah. Oşonda da seler Allah'a takvalık kılgıla. İnnallaha albette Allah Taala gafurur rahim. Öte ırayımdı jana keçirimdi. İkinci bir ayette suratın Nahl 114. suretinde فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ. Allah Teala selerge bergen, ırıskılardan adalın jegile, en jakşısın jegile, jana Allah Teala bergen nerseni adal dep, jakşı dep jegen nerseriňerge vaşkuru şükür aytkıla. Şükür aytkıla. Ni'mat Allah. Allah'ın oşal bergen nimetlerine. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer sizler Allah'a ibadat kılıp atkan bolsaňar. Biz Allah Taalaga ibadat kılıp atabız. Cuma namazlarda okup atabız. 5 maal namazlarda okup atabız. Birok ökünüçtüsü dağı bele aram tamaktar. Biri-biribizin akыбыз, biri-biribizdi jamanlıkka, gıybatka, uşunday aram bolgan nerselerge türtülükte köpten köp biz sebepker de bolup kalıp atabız. Oşonduktan urmatly tuğanlar, iman degen an-nutqu bil lisan ve tasdiqu bil qalb deydi. İman degen uşunday til menen aytıp, jürek menen tasdiqtaw deydi. Til menen aytıp, jürek menen tasdiqtaw. İman degen eşhadu en la ilahe illallah ve eşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu degen kalime olsa, uşunu til aytsa, jürek tasdiqtaş gerek. Emi biz balabızga, üy-büleýüzge, dostlarımızga, jakındarımızga bardığına aram tamak bol İslam dininde aram dep aytylangan. Aramdı kılgan adam günökör bolat. Günökör adam tozokko düşet. Allah andan saktasın dep biröwdü tyýyp atsak, oşol nerseni jüregimiz tasdiqtap bizde tıygan boluş gerek.
телевизор айтып, жүрегибиz аны тастыктабаса, анда ушул жүрөк менен тилдин ортосу бир карыш гана. Ушул жерде келишим бирин-бири тастыктоо болбосо, Аллах анда биздин сөзүбүздү өзгөгө эч качан таасирлүү кылбайт. Аллах субханаху ва таала bizdi bul жашоого жаратуулук менен Аллах Таала ушундай аятында бизге кабар берди. Фастабикул хайрат, садакаллах. Жакшылык иштерде жарышкыла, озгула бири-бириңден. Жамандык иштен алыс болгула. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде бизге кабар берет. Абу Хурайра радıyallahu anhudan. Ya'ti alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Amal halal am minel haram. Uşunday bir gün kelip elderge. Elderge uşunday bir gün kelip, uşunday bir zaman kelip, alar köngül da burbayt. Oy da jügürtbeyt. Oylanyp da koybayt. Alıp atkan nersesi adaldanbı, aramdanbı? Jep atkan nersesi aramdanbı, adaldanbı? Hiç bir mani bermestен kelgen nersenin baarını ala beret. Jey beret deydi. Muna күндөрдүн birinde Abu Bakır Sıddık radıyallahu anhu uktap жаткан кезинде үйүнө bir жолоочу süt таштайт. Süttü таштаганда ayalına berse Abu Bakır radıyallahu anhu'nun uykusunu buzbastan turganda berem dep alıp koydu. Abu Bakır radıyallahu anhu turgandan keyin ayalı süttü bergende surabastan bir urttam içip alат. Bir urttam içip durup ayalından soraydı. Bizde süt çok elek, o süt kaydan geldi deydi. Uşunday bir joloочу sizdin atınızda aytıp sizge uşul süttü ihsan kılıp ketти. İçip koysun dedi. Dese Abu Bakır radıyallahu anhu kolun oğuzuga salıp içindeki bardıq meselesini kusup taştaydı. Süttü kim ap kelgendigin, kaydan kelgendigin bilbesten durup şektүү tamaktı men jebeymin. Bir tamçı su tamağımdan ötüp aramdan je biröөнүн akısıdan 40 gün ibadatım kabul bolbой kalışın kalabay. Бесчи туугандар. Salıştırıp köröylü. Umar radıyallahu anhu halife olganda Umar radıyallahu anhu halife olgan uçurunda Umar radıyallahu anhu'nun balası töөнү halife bolgongo чейин эле bizde жанагы новаздарды, малдарды алып семиртип сатабыз го. Umar radıyallahu anhu'nun balası dagın ошондой töөнү алып семиртип сатып ушундай bir iş кылып жүргөн. Umar radıyallahu anhu halife болгон күнү balasını çakırıp durup, "Ey balam uşul işiңди toktот" деген. Balası taң калган, "Ya ata nege?" Ellerдің ортосунда ушул İslam өлкөсүнүн, ушул жалпы элдин акысынан жем алып төөсүн семиртип сатып атат деген шек күмөнгө түшпөйдү. Менин халифаттыгым бүткүчө ушул ишиңди токтотуп тур. Adaldan özüңдүн эмгегиң болсо дагы элдин көзүндөн сактанып турайлы деп баласын ошол иштен тыйган. Арамга түшүп калбашчыктан. Жаман шек күмөнгө барып калбаш үчүн. Yunus surasında Allah Teala "Kul ara'aytum ma anzalallahu lekum min rizq fece'altum minhu haraman ve halalan Kul Allahu adina lekum em alallahu tefterun." Sadakallahu lazım. Qarang. Allah Teala selerge ırıskısın düşürgönün Allah Teala selerge düşürgönün kördüңөр bu deydi. Ara'aytum körüp atasыңар mı Allah'tan bergen ırıskıları? Fece'altum minhu Allah oşol bergen ırıskılarından seler özüңөр jasap alatasыңар. Özüңөр kılıp alatasыңар. Neni? Haraman ve halalan. Bir nerseni özüңөр halal dep, bir nerseni özüңөр haram dep. Allah adina lekum. Allah Teala selerge oşoga ruhsat berdi mi? Em alallahu tefterun. Ce Allah Teala'ga seler toku öyle jala jabıp Allah adal degen dep jep atasыңар. Cemaat uşul bizdin azırkı günümüzdeki tam жүрүп аткан көптөгөн bir маселелерге эң bir тиешеси болгон сөздөр. Allah Teala 15 kılım murda bizdin awalыбызга, bizdin жашообузда кездешүүчү нерселерди
Kur'an'ında bayandap ketken. Tuğanlar aramdan kesip kılıp akça tapkandın sebepleri ne olur? Birincisi adamul havf vel haya minallah. Allah'dan bolgan korkunuş jana uyattуулuktu getirir. Allah'dan korkmagan, uyalbagan adam aram işti kılır. İkincisi tuğanlar. İkincisi el-hirs alel meksebis sari. Tezdele akça tavap alıştı toylaydı. Tezdele bir bayıp ketүүлüktü kalaydı. Birok İbn Mes'ud radıyallahu anh şunday deydi. Laysa min amalin yuqrubu minel cenneti illa qad amartukum bihi ve la amalin yuqrubu minen nari illa ve qad nahaytukum anhu. فلا يستبتئن أحدكم منكم رزقه فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. Rızkını tez bayıp getem, tez ele şunday toyup alam degenlerge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hadisi. Hiçbir amal beyişke jakındatpaydı. Bir gana Peygamberimiz aytadi, men selerge alıp kelgen buyruktарды atkarmayınca. Hiçbir nerse tozoko jakındatpaydı amal. Eğer Allah tıygan nerseni tıyılsa, tıyılbasa tozoko jakındatpaydı. Oşonda öyle hiçbir adamdın ırıskısı bul dünyada keçikpeydi. Hiçbir adam ırıskısından kur kalbaydı. Elbette Cebrail oşonun ruhu enesinin içinde 4 aylık bolganda salganda anın ırıskısı жазылган. Al adam oşol ırıskısın tolluk almayınca bul dünyadan ketpeydi. Fattakullah eyyuhannas. Ey elder, Allah Teala'dan korkkula. Ve ecmilu fit talab. Irıskı talap kılığını çırayla kıla. Fe in istabta ahadan minkum. Eğer selerden biri öňörün ırıskılar jaylap kasa, je keçeňdep kasa, fela yatlubu bi ma'siyatillah. Bir günah işke, aram işke baruluk menen ırıskı talap kılbagıla. Fe innallaha la yenalu fallahu bi ma'siyat. Allah Taala'nın süýüne, Allah Taala'nın kollawsyna aram günah işti kıluluk menen jetpeysin. Sabırdуулuk, ötkende öjümada aytkanбыз. Sabırdуулuk bul imandın başı degenбиз. Eger uşul sabırdуулuktu biz ornotkon bolsok, inşallah sabır ırıskыбыз keçikse dagы. Birok al keçikpeyt, bul bizdin түшүнүгүбүz боюнча keçikse. Allah Taala ölçöp çenep koygan ırıskı öz vaktısından keçikpey kelep tuğanlar. Ekincisi, oşol tez jol menen aramdan ırıskı toptoogo şaşpaş gerek. Üçüncüsü at-tama ve adamul qana'a. Engsey veriştik tuğanlar. Kanaat joktuk. Bir gün bir aňçı aň ulugluka jolga çygat eken da bir torgoydu karma bolat eken. Torgoydu karma bolsa, torgoy aytat eken. Ey şef, ne kılasın meni? Seni soyup hazır jeymin deyt eken. Dese, men özümdün etimden de bolgon sana jakşı çyraylуу nerseni sunuştasam, men koya beresin be? Dese, ne deyt eken? Men sana hazır 3 nerseni aytam, oşol üçöөнü atkarsan, sen menin etimden dagın jakşı bir iyigilikke jetesin. Dese, adam makul deyt eken. Bu 3 nerse ne dese, birincisi meni koya ber deyt eken. Makul. Birincisini de koy veret eken. Ekincisini ayt dese, ekincisini men daraka kongonda aytam deyt eken. Ekincisini daraka kongonda aytat eken. Daraka konup turup. Ayt emi dese, üçüncünü atkar deyt eken. Üçüncünü ne dese, ey baktısız adam deptir. Ey baktısız adam. Sen iki iyigilikti kolundan çıkarıp jügörüp, üçüncüsünü kantıp suraysın deptir. Ey torgoy, men senin iş sözüne işendim go. Menin sözüm ne oldu? Sen ayttın, meni koya versen, meni koya versen. Menin içimde iki bir idiş var. Oşol idişte 20 miskoldan altın var. 20 miskoldan 40 miskol altın var. Oşonu berem demedin mi? Dese, ey baktısız adam, ey sorgok adam, menin kanatım, kanım, menin canım
Карабайсыңбы? Ошондой алтынды көтөрө ала турганчалык, бата турганчалык менде бир дене барбы? Ай соргок инсан, ушуну эңсепсем, менин болор болбосо көшүмдү дагы эптей албадың. Колуңа кирбеген нерсени меники дебе. Алла бербеген нерсени көп соргоктонуп сурaba деп учуп кеткен экен. Анысың арындай ырыскыны талап кылууда Аллах Таала канчалык ырыскы берсе ошого шүгүр кылып үйрөнөлү. Ошол нерсеге канаат кылып үйрөнөлү туугандар. Аллах Таала бизди ошондо чыныгы бактылуулукту кылат туугандар. Эми төртүнчүсү туугандар бул адамга жахилияттыкты алып келет. Коркунучтукту алып келет. Арамбы, адалбы өкүмүн билбестен ар кандай күнөөгө барыштыкты алып келет. Эми туугандар бул арамдан ырыскы талап кылгандын 3 чоң зыяны бар. Ошолорду айтып коелу. Биринчиси заламатул калб ва касру жаварих ан таа. Эң биринчиси адамдын жүрөгүн караң кылат. Адамдын дене мүчөлөрүн жалкоо кылат. Итаат кылыштыктан чыгарат. Арам ырыскы. Экинчиси ал-гадабул жаббар ва духулун нар. Аллах Тааланын газабына дуушар кылат жана тозокко түшүүгө жол ачат. Үчүнчүсү туугандар адамы кабулу дуа. Арамдан ырыскы жеген адамдын дуасы кабыл болбойт. Зыяндары мына ушулар. Аллах Таала баарыбызды адалдан ырыскы жештикти. Жана бул дүйнөдө Аллах Таала бизди бири-бирибизди арамдан алыс болуштукта себепкер кылгандыкты насип кылган болсун урматтуу жамаат. Бекем кылгын, ден соолуктарын чың кылгын. Өзүңдүн үйүңө келип, алакан жайып, тиже бүгүп, өзүңдөн сураган жакшы ой тилек максаттарын баарын Аллах өзүң кабыл кылгын. Анын катарында ушул жамаатыбыздан дуа суранган Аллахым бир туугандарыбыздын кызы Раянага Аллахым өзүң шифа берген. Аллахым ушул өзүң сүйлөөчүлүк сыпат берген, сүйлөө сыпатындагы Аллахым өзүң берип, тез күндө тили чыгышын өзүң жардам берген. Дагы кандай мээнет берген болсоң, ал мээнетинин шифасын да өзүң берүүчүсүң, өзүң берген я Раббал аламин. Аллахым ушул сырга карындашыбыздын дагы ден соолугуна Аллахым өзүң шифа берген. Жалпы ушулку күндөгү ооруп сыркап жаткан жамаатыбыздын жакындарынын арасында муктаждар болсо, алардын дагы баарын ооруларына шифа берип, өзгөчө бүгүнкү жамаатыбыздан дуа сурангандардын дуаларын Аллахым өзүң кабыл кылып, ушул жамаатыбыздын дуасынын урматында, ыйык жума күнүнүн урматында аларга Аллахым өзүң шифа берген. Ошондой эле Аллахым өзүңдүн ыраазычылыгың үчүн көптөгөн иштерди кылып жүрөт. Азыркы күндөгү соодаларында, иштеринде бир аз сыноолор болуп атыптыр. Аллахым ал сыноолорду да Аллахым өзүң кетирип, соодасына Аллахым өзүң береке берип, мал дүнүйөсүн берекелүү болуп, адалдан болгон ырыскы менен өзүң ырыскыландыргын я Раббал аламин. Аллахым ыйык жума күнүндө өтүп кеткен бул чоң энебизди, бул чоң аталарыбызды дагы Аллахым өз рахматыңа алып, кыямат күнүндө жүздөрүн жарык кылып, бейиштин жогорку даражалардан Аллахым өзүң насип эткен. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Аллахым өзүң тынччылык берген, аманчылык берген. Ар кандай ички сырткы душмандардан, чагымчылдардан, бузукулардан Аллахым өзүң сактап, биздин өлкөбүздүн, динибиздин эркиндигин кыяматка чейин Аллахым өзүң дайым кылган. Ва саллаллаху ва саллим ва барик аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Алхамдулиллах. Аллах